Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega ndukana nake na mundurume ungirwa bara ya ngundi tondu bara yake ni nditu kuri mundurume uri ungirwa bara ya kanua. Murui wa bara ya kanua guku nenda-ini ugwitwo KIFE kana Mr Lambistic ni akorwa akirwa bara ya kanua na mwanake ugwitwo SAMIDO muini wa nyimbo cia mugithi akimwira hinya wake wothe ta mundurume auroragia kuria hiki na SAMIDO ni akorwa akiamukira bara yo ya kanua ya KIFE na akorwa akimushokeria na bara ya ngundi iria atuma thande irute ndogo. SAMIDO akorwa akira KIFE ati ni agucerera muka Nairobi uria atigire agicokeria Ngai ngatho niguo athie kuria YUES akaigwe ni mumama. SAMIDO ni athie na mbere kwira KIFE ndangibanga mucemanio na mundurume ukoragwo igitwo ni mumama na ikaraga nyumba ya mumama. No cogothio wambiriirie riria KIFE erire SAMIDO no ende amucerie kuria Amerika kuria arathie na mbere na concert yake amucerie na ndege na KIFE akiuga ati SAMIDO aregire guthie gathabari kau ni tondu hindi ciothe akoragwo agithiururuko ni ahiki na maundu make azocietaga tu na ahiki na ndangihota gukorwo agiikarania na andu arume. SAMIDO ni akorirwo akiamukira ka message kauga KIFE na agikorwo akimucokeria na akimwandikira akimwira hata kama ni content sometimes to me akili so I was to leave my work cause a land had invited me to his house or a helicopter ride. A Kikuyu man, I don't truly agree nitaka mukipata kwako bro. Si kwa nyumba ya mumama, tungepiga aje hata ka drink. Ama nikimbie Lang'ata uone huyu mama watoto uliacha akishukuru Mungu pia. Na kama Austin Ford lakini tulia drop address. Neguo SAMIDO akorwa agicokeria KIFE na muhiki oyo ogwitwo Asebi ni akorwo akiaririria ndeto ici ni undu wa KIFE gukorwo akimuhutithania na ndeto cia SAMIDO na akorwo agikia miario miruru muno kuri andru. KIFE ni gukorwo ngiguikiria ga video kau ukone haha na ni guikitie a whole video hau kabere ya ndeto ici ciegie Gasebi ciegie Su Gasebi ciegie SAMIDO na ciegie andru KIFE. Ndiwe we maoni maku mahana atia ndeto ine ici tucemani na wa next video na ndukariganirwo nego subscribe. Okay, the Houston. So I told him, take a day off or a weekend off. Come here to Austin. Let me host you. I take you around. You see Austin. Because the only people who surround that fucker are women. So energy yake yote ni ya madem. First of all, unasema he was surrounded by women. Na unaniweka hapo tukifanya TikTok. Mbona ulimkata chipukizi? Mbona ulimkata chipukizi? He was surrounded by kwani ulikuwa unamtaka umnyandue? Kwani ulikuwa unamtaka umnyandue? Kwani wewe ni guys? Si utafutane na Zuchu ama utafutane na unataka SAMIDO asaraudiwe na nani? Na wanaume. Afunguliwe bonnet. Aweko kidiru ama unataka afanywe nini? Oh, he'll be surrounded. If he's a guy, hata guy mwingine akikuja, he'll be surrounded by beautiful women.